Ka Jakari Kelung lani ka crèche bala penyai da ka Women's Welfare Organization Sinra Jwai haka arter naitung kelas dang ya ka jinglek kemen dap arpesan senam ka jingai lenti na du bala senge ka house nam araja. Ya ka jingalang la pelong hayeng dorbar ka Sinra haka jingdan lang u MLA ka Jwai ma Wailat Miki Shila kum u Kongsan u President ka Sinra Jwai ma OH Toy ka Chairperson Women's Welfare Organization Dr. Waisa Sumer kikimiki kpa nalor kiway. Uma Wailat Miki Shila haka jingkeren ula pertoi kikam kiba ka Women's Welfare Organization klale bat yo ijngai na du arpasan senam menshwa ban shim ya kasinjam ban seng ya crèche da ka jingtmu ka babha ban yarap ik para longkmi kibadan kam ya ka jingaram kamtam hakipor baki lech shakijaka tre jakakta barki kam ki jongki. Ka jingdon jong ka crèche ka long shisha ka jingker khu ye kitu kilong kumi ki ba shuim kamai jakpo da ka balai tre bela bat kinong tre sarkar ki ba phari bat sumar ye ki khon ki ti jongki ha ka jaka laong uma Wailat Miki Shila bat airu ka jingaro e kinong pet nongri bal khmi bat sumar ki khulung da du ka khoi ka suba bat ka koi ka kya jong ki khulung. Kum kadak ka jingdon benta ban trelang hakinu kinu benta ban penbhaya ka imlang salang uma Wailat Miki Shila ulak kular ban a jingarap arlak tingka lingba ka MLA scheme syaka ni ka crèche. Ha ka sngi ka Women's Welfare Organization kalapun ku pura mi kisan ngot kiso ningkong jong ka ni ka crèche. Lapun pho pan phieng ya ka jingalang da ki jingrwa jingshat balai shim benta da kinong kit kam ka Women's Welfare Organization kumju ki khna ka crèche. Claim the power, ya Kingero Pro, ya Women Welfare Organization. Wa chunna jangai dia jing'e kamu ju ongi. Jing'e man bay ko man bay macam. Dan kile pada cem di halade yang kami jing'e. Tadi mereka sedang dia dengan crèche pada kamu play school. But hagan ini cukup tak ni kamtang ha kacnong tuai dan ni kasor tuai yang nak dia. Deyoi bon na kimanbe manpat. Kiwaman kiwakre ha ki department yang sorkar uphead ha ki private institution. But hadu kipli kuduk le. Wat uphead manla le. Hak ki mi ni yung kesem na niyo ki konbiti. Tadang jing em yung ni ka crèche mango sket jing kerku. Ya itu gimana be? Kamu ong ketemu ka poetry kepada mau dapure tempat yang ni dekat warden. Kuah amon yarak ko yaki mandai manpa untuk kosuk lada sup lagi ya iwa kret iwa chong kret kapok biu kisem takwan insat ban untuk ni dang isan tak ni tak uyong yok kret dang chong le tak ni wo kerwa bile wo perlai skur wo the ni ketulak wo hele teman siap kau kejing kerku ya di manbe ibarat mau MHK kan tengah punya guru pakai berbiang no ya keniga crèche pakam jole ya play school pakam tam ya nombelai yang Women Welfare Organization kamu TV kam tam ini kecukup imani keduksa ya kiwi tuan bicara guru hawa kiwi bicara guru dang ini ku celebrate ki ya ketika Women's Day Mother's Day kata dia kuni ni kita kata empowerment ya imanbe lani kata reservation ya imanbe Henry I kejat kuna nandu nende kita kipor kemudi imag wo yang I depan kami kor pantak hati imanbe te iu kunmu ya gani bat kamtak ni dia kuna dia kelam dia yui gani gini kamu dia kanai di yang met kanabian sisit wanita yang bersorkar le yang go yang jingkepa go yang women working hostel kapok sor dua yang ni nang yo suk cucu ne hati bayi to suk yo
yo yung apo so chua ne de dau kham tam em di product di man be yo ne ki ba na mon ba ba ni chnom ne ka so chua yo ni le yo pun su ye di man be yo pun e ki de ka bo yo ye be de chung chitri go me ko ha le yo ye sanction go ne ta chna ye working women hostel go la chna he tai ko DTO he tai ta em DTO kat ni ma cha yung kem ng Bacolod College. Ito yung so kan rekat tela ka ek ti ro pro ya ki mo ni member ng Women Welfare Organization. Pat kam ong ma bare ni jing lam ko kham tam na le kon yung sen ra chwa yi adokat ni ong ni kam ong ni daga balang na balang na sen ra bulok ko man sen ra chwa yi de chiu pi ka kon snya men yo be bentala di kam sen ra pat kham tam ka kon dia wo yang sin yung nga man yo em di program yung man be di ba be yung nga to wi no wa mayama yung ni tri na kan mo ka man yung snya ba nga sa sin yung ski nga u lai kada tang nei dau ni jing kun bo re be ko mo pai ju ko yung yo sa nem mo mo to di ni man si henry pen klam do be na dengan senyap kam ni si ngoy ta ne pat senyap komen no deu yo ya bentalang deu yo ya snok hilang deu yo em ya raplah senyap kam wa cibenta penhuna di tai mesin yo ke be yo ngak dem churu de program tani di dau ro ne yang ga presiden na on le chipun ki scheme di ngai ki department head tani yang yo nga biar boden lang on churu na lor de scheme and rai ni por kap chim taw snok ilang ko when they bentar the celebration ngai ti arlak ka daga emily scheme yo nga organization barang sa kejumpular wa p ye p1 ye woni ko ye woni won ti ka ibo bia krek laki ibo bia thu la ko ti la ni kamon yo klat ni ko he chu ya ni chakri de bentar yo de naksa dengan ini intend menjadi 12 silver jubilee subgroup